Akwatsirwe na atugonza Morsi omushaho w'amatungo rukora na Kyegegwa local government ahabwegombora yampara na town council yemwe kandi ondijo kwasirwe na Isaiah tumuhirwa mutura wa Kigambo urukuteekateekwa okuba yayambireho mu kwita nokwa mundoka munago mu kisarwe cyukirayo gwire buno mu Kyegegwa district kuba na amazi mayingi akubagayizira kabagenzi yo DPC kora mulimo gwawe Peter Arnitwo wahonere kwitwa nagira ngo tumuhirwa kamuterera isumu ngo hariho umuntu uri mu town ya Kyegegwa urukwendo wa boda ku mutwara Kigambo nukwe ku rugo muri gasana kaza Kyegegwa akashanga tumuhirwa yine Morsi akabareta kandi ko bakira mu cyarra cya Nyakabiso nukwe kumwemereza bakamunigiso mu guhano rukoba rero bakamunago mu mezi bari kumanyango yafa bamaze bona bandira hasi batandika kumfinde byara batiyo mu myindo wo mu isoko ngo mu isoko ate neze shani shasha maraka nemikono hona hautire hona kuba kureba Dr. Veterinary Officer wenyine kushangara ari mu kikogwa cyo kwiba piki akakwata no musigaza akamukoma kamunaga mizi ugu no barabe babire ni bamanyango bakamwita tarafire kandi akabasa ku rugo mizi akija wena kunigwira nashora umwojo wena mezi gakabaga murengere okuruga habijeri mpaka mutwe wena na jejeta na nuka ururebe ekisaru nikimunuka jamezi gari kutonyokera kimwe okwatwa kwaba kwizireho bwa nyuma ya polisi n'abebembezi baba boda okuterese mwa bari kuteekateekwaho bari kweshanariza nk'abari kwenda kubaguraho piki rero bakabakwata nayo butunu omutawuni ya Kyegegwa batuyambe ha muntu ogwo cyo kubanza ayine sente mukozi wa government na bagana umusara gwa government ekya kabiri ayina abantu aberatandike kutinisiriza abantu batera mbo ina abakuru abakumanya bakujya ku following ubwo musumo nabasa kutira n'ikintu cy'amani neptezi zone Brego bamwita Dr. Veterinary Doctor uganyonyo mabenchakanisi nyoni siba mukama abashija kundwara bakanteka mo muguha narebesha ya rufu yayizire mazima ngare nabarwo mu ngaro nago mizi ubwo hato Omushaho hamwe na mutahi we bacikumirwa ha polisi ya Kyegegwa gasha kwa Feropo Marangira.